Hi mga langga! Welcome to my channel. If you are new in my channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with my future videos. And of course, if you enjoyed watching this video, do not forget to like, comment, and share. In this video mga langga, we will do this what we call give me a name of a challenge. Wherein, ang isa ka contestant or isa ka contender mahatag siya sang category and the rest will give their answers. Kung hindi siya makahatag sabat or kung ginliwat na ang sabat, may consequence. And the consequence is that hampakon sang 1.5 sa ulo. So, I know this is fun, pero medyo sakit siya, but then I am very excited. So, what are you waiting for? Let's start the challenge. But, ipakilala ko danay ang mga kontra ko sa challenge nga ni. So, kilalaan natin sunda. Let's start now! I'm Alaika, 19, half virgin. I believe aanhin pa ang damo kung ang kasunod ko ay mga kabayo. And I thank you! Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng labi mo ang lagi ko. I am Renato Libalid, 16, and I believe kung may makitaan ka mo nga manog nga puti, mga agi, himas-himasa kay di buenas kunina. Kung may makitaan ka mo nga manog nga itom, mga agi, palagyuhi kay malas kunina. Kung may makitaan ka mo nga manog nga brown, mga agi, ludhi kay pagkaon ina. And I thank you. Huli ng aking pag-ibig. Nais ko, marikid na dalahin ko. Vernon La Rosa, 18, at naniniwala sa kasabihang aanin mo ang wifi kung wala ka namang cellphone. And I thank you. Basta ilongga, guapa. Basta ilongga, guapa. Basta Bona J. Luis, 19, 1/4 virgin. At naniniwala sa kasabihang, noon gusto ko na ang mamatay. Pero nung nakita ko yung mga nauna, Diyos ko Lord, gusto ko na palang mabuhay. And I thank you! Okay, so our first category is planets in our solar system. Mercury, Mars, Venus, Earth, Jupiter, Neptune, 1, 2, 3, 4. ako kita na. Sige, sige. Okay, next category to the girl. Give me a name of animals. Cat, Dog, Pig, horse, Chicken, 1. pig, Bakit ang pwede ba yung tambal? Next category, girl. Give me a name starts with letter A. Alaika. Angelo. Adrian, apple, Name. uy, apple na lang yun, mga apple. Okay, Serpa. Why gano sa mechanics? Ano? Oh, next category. Give me a name of couple TikToker. Ang Sir Pags and Maggie. Ay, sorry. VNA. VNA. Why ko kilala? 1, 2, 3, 4. Puro dyan. VNA ang apple. Why ko sa 1. Kapag live na rin yung category.
Next. Give me a name Siya naway of kabot na trees. action. Trees. Oh, kahoy. Mara. Mahogany. Gimalina. Ipil-ipil. 1. No. 3. Three. Lunok. Lunok. Agho. Akasya. 1. 1, 2. Ang niyog. 3. Niyog. Bilinat. 1. 2. Jackfruit. Pine tree. Avocado. 1. 2. 3. Papayas. Loy blood doon ha. Ay, hindi nakatugo. Ay. Okay, next category. Mga bulong. Amoxicillin. Biogesic. Tayudan. Paracetamol. Mefenamic. Bioflow. Rexidol. Cetirizine. 1, 1. 2, 3, 4, 5. Ang bulong sa sakit na puso. Lopulamay. Ay, kung ano mga pills. Tudwager, next category. Balas na ko. Give me a name of car. Ang Innova. Innova. Ang 1, 2, 3. Ranger. Ford. Isuzu. Isuzu. Sorry. 1. Hyundai. Mercedes-Benz. Next. 1. 2. 3. 4. 5. Okay. Okay. Ako rin ako doon. Ako na rin. Give me a name of dessert. Spaghetti. Mango float. 1. 2. Salad. 1. 2. 3. Brownies. Fruit salad. Fruit salad na. Uy, salad na. Ano na rin ba ng macaroni na, no? Oh, okay na na. Dessert ang brownies. Dessert na lang. Isa na lang. Dessert ang brownies. Specific. Ayun, yun. Dessert ng brownies. Next category. Ang last lang. Give me a name of your that ang elementary teachers. Ano? Ma'am Rikip, Ma'am Lakupa. Ma'am Tayhopon. Ma'am Bahoyo. Ma'am Megera, Ma'am Juan, Ma'am Celeste, Ma'am Gonzales. Ma'am Lastimoso. Ma'am Nisher. Sir Lego, Ma'am Gonzales, si Ma'am Nisher. Yes. Yes, Homer nun. Yung sige. Give me Next. a name of your ex. Budlay ta na rin. Oh, hindi. Hindi na rin ano. Give me a name of... Give me a name of... Buhay awan. 2, 3, 4. Category lagi na ako. Perfect mo na. Give me a name of cheese curls. Nova. Flat. Nova. Ang patata. Rimbi, Piwi, Funky. 1. Mr. Cracklings or Cracklings. Piatos. Mr. Chips, Chippy, Cheese it. 1, 2, 2. 3. Like. Lala. SMB. Ang lumpia, cheese dog, Cheese on chips. Super bite. Sapare. halo-halo, tatos,
Moncher. Regan. Boogeyman. Wonder 5. Easy. Siga. 1, 2. Corn bits. Ang ng 1, 2, 3, 4. Ano pa? Give me a name of schools. Ikaw din eh. Hayubo National High School. Kaning 1 National High School? There's. Binabaan National High School. Lambunaw National High School. UI. Harvard. Kalinog Comprehensive National High School. Panuran National High School. 1, 2. West Visayas State University. Ang St. Robert's International School. Isat Carvasana National High School. 1, 2, 3, 4. Ako na lang. Next. Give me a name of flowers. Rose. Gomamela. Begonia. 2. Kalyalili. Kalyalili. Ang Flower. Dahlia. Tulips. 1, 2, 3, 4. Sweet honey. Sunflower. Vietnam Rose. 1, 2, 3, 4. Ako, Daisy. Hello, di utok ko. Sunset. Next. Ay, tingnan ko. Give me a color on rainbow. Red. Violet. Oh, papalit Oh, symbol. yes. Orange. Red. 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 Nambal ko doon. Nambal yung red. Grabe, mag-start. Oh, Diyos ko nga. Hindi naman ako na. Sige. Barangay. Barangay Hayubo. Walang. Barangay San Gregorio. Barangay Santo. Barangay. Tubos Pandan. Pandan tubos. Barangay Magumbo. Agsirab. Barangay Hinis. Barangay Simsiman. Barangay Binlusa. Barangay Sangkap. Pughanan. Barangay Binabaan. Binabaan man, barangay. Barangay. 1, 2, Barangay, hindi 3, 4, 5. Bang. Yes. Next. Lastly, bot. Ikaw dun. Ako rin. Yes. Give me a name of sapat nga duwang kahig. Manok. 1, 2, Ang 3, Ostrich. Ostrich. 1. Rabbit. Kaya glawat yung Oh, di mas. Rabbit. 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 Bahaga. Apat Japon girl. Apat na Japon. Hindi ka ba na po? Lima na lang. Next. Last one. Last. Give me a name of cell phones. Huawei. Vivo. Oppo. Airtel. Huh? Itel. Samsung. Realme. Nokia. Novia. Cheer Mobile. Novia. Yeah, may Novia ka cellphone kaya basta na dito man. Ano mo? Cheer Mobile. Share mobile. CKK. iPhone. My phone. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, guys.
So mga langga, this ends our challenge for today. I hope nga nag-enjoy ka mo. And if you enjoyed watching, please like, comment, and share. So, Alfredo Vlogs, our friend, and with my babies. Bye-bye! Bye! See you.